jong kasih itu malam kembali man pensegi di Paiba untuk di gas di Bangla hot dan segi program kita. Ada kepo penipu yang di Paklam sudah maju mengisi jong posisi yang di tiba mulai nampak London rumah syariah di abdi jong ka rias sedikit dibahaskan di dalam ini dan cukup di masyarakat luar masyarakat berkat naik dari dari ini tentang kepabilawan dan siksan jadi mit jadi ukur karena ya ofis ini cuman bagian pentingnya dia program kita di yang berpasti. Hari di Perok Pertnam Haswa ba ngan khap yu ribon kum kedak yang kejing pelai pajba dia kene ka ambulan jong ka nyograp acek na sumukman si kenken makwa ban penpau tepi ba haden ka jing kerpak kejing ut dinam na parari demi lepo kathan riwai amtam na ka ki kharat khakor kan malosai loktu kan bodak stay kum kita memang nyeleseng na jing sokya bat jing kle ilarai ba ban plas benta kasi ye ka kali pang kum sebentar kajing senyang jong perseng FCM ribodetek syakari bat kajak benreu dengan kuau berpenpau ne ba yakni ka ambulans yang joseng ilarai ba kamat ya sang senistan melosai sedikit hai bodar kabut kasam nama sekile ki tau ne sor nong po nilai ni don ki wei ambulans yang parasai malang ki ambulans lagi sinjok per tek nang ba kan longga lak panyarap ya ka jaj benreu berani libran te hang bodar nga kerpat na pintu ya ka seng SCM ribodetek wadlangi rilis ne nang po rei ya ne ka ambulans dai ban ai di sekri sakit lagi thai nama ba ki parat parasam ki parari be jmi ki terkam kerke nama ni kumbang ni te hoj ki don si pinisi stai rei kim don ambulans henrei sene ni tipsai ki ambulans sokar dan ki ambulans jong ki presuro per bidon te nakatao kaseng kasimi lega jikle ba lakuno min ai ka ambulans syaka seng nang banyo ai di sekri ba kamjana bat ka jing sekri ban ai mentoy ke jing rapi pro nabi ki badon sekri kai bolosai te menta ku kadak jong ka jing pelat ya lega ambulans sua bangan pelaj ngan sua ban kentu kepam bakum kina elam pidai ban piksai bakadai kedai kali kip tongpang kedai kali ban kener ya ketika mon kediang kum kaseng syaki parok parasam syaki parari berkam jingira kerki himdai ban perungkam makla nama yolese hakajing longbreu ni kum kaseng ni ai bi ban kip tongpang hendai yolese pikit ye bakum kajak keneu ada kum ka imlang salang ka kampriang kenapa kata ngakerpat di dari soet ba penen kambab ya kane kakali nang bakalong kecil mentoy ya kari ya kajak benreu berkambang ya itu dipat ba jongi dan sedikit hai bola terus nong bakini dongkat ban ya kum kadak jong kecil pen edau ya la kajong kajak benreu kum tamne tamri boy ni pelak ya ne kali kit nongpang na bentaban yarap ya kituk girang li giduti batnya kilo